Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza twinjira muri amakuru agezweho hari kuvugwa ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Nshuti bavandimwe, uwavuga ko Rwanda itengushye Kinshasa ntabwo yaba ari kure y'ukuri, ntabwo yababeshye kubera ko amakuru ngiye kubabwira ahangaha mu buryo bwihutirwa cyane n'amakuru agaragaza uburyo Angola itunguranye cyangwa se itunguye Kinshasa igafata icyemezo cyo kwikura cyangwa se kutitabira ibiganiro bihuza abanyekongo hagati yabo ubwabo, mu gihe Angola yari yitezwe mu by'ukuri kuba ihari nk'umuhuza ndetse bikajyanirana no guhura ingabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bivugwa ko zari mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23. Angola ubundi yaratunguranye cyane kubera ko uburyo yafatwaga muri aka karere k'ibiyaga bigari, Angola yafatwaga nk'umuhuza. Iyo tuvuze urutonde rw'abifuza gutera u Rwanda kuri ubu, tubabwira ko igihugu cy'Ububiligi giheda inzu y'umugambi, hakavuga Burundi, Congo, Tanzania, Afrika y'Epfo, igihugu cya Afrika y'Epfo birumvikana, hakavugwa P5, hakavugwa FDLR, ariko na Angola rimwe na rimwe igenda igarukwaho. Angola byeruye ubundi mu myaka yashize muri 2023 Angola yari umuhuza udashidikanywaho, dore ko byagiye bigaragara ko uruhare rwa Angola mu guharanira ko amahoro agaruka muri Burasirazuba bwa Congo rwakomeje kuba ntayegayezwa. Ni mu gihe Perezida Manuel Laurenco iki gihugu yari umuhuza hagati y'impande zishyamiranye, byagiye bivugwa kenshi mu buryo bugiye butandukanye. Ingabo za Angola zigeze kuvugwaho koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo zihanga muri M23, byaje bishoboranye kubera ko abenshi bari bazaga batese ingabo z'igihugu kiri gukora mu by'ukuri icyo nakwita ubuhuza hagati y'impande zishyamiranye, ni gute izo ngabo zakoherezwa kurwanya uruhande rumwe. Bikavugwa neza ko rero byaba bigoranye cyane kongera kwizera uyu muhuza, ariko iyi Angola isanzwe cyangwa se yari isanzwe ari umuhuza muri iyo minsi, yavuzweho kohereza abasirikare barenga 500 muri Burasirazuba bwa Congo, ariko bari bafite inshingano zo kuza kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yaramaze iminsi asinywe hagati y'impande zihanganye. Yari amasezerano agamije guhosha imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 wari umaze kwigarura ibice byinshi muri Nord Kivu. Icyo gihe M23 itarambuka ngo yerekeze no muri Kivu y'Amajyepfo. Byaje no kwemezwa rwose n'inteko ya Angola yemeza ko izo ngabo zizoherezwa muri Congo. Icyakora hari yakomeje kubaho urujijo ku nshingano zari zigiye gukora mu Burasirazuba bwa Congo, kuko icyo gihe izo ngabo zari kuba zisanzeyo izindi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zari zatangiye kuhagera mu mpera za 2022. Murabyuka ingabo za ASRF cyangwa se East African Regional Force, ni ingabo zari za Kenya, ingabo za Uganda, ingabo z'u Burundi zanagumye mu Burasirazuba bwa Congo zirwanya M23 na Makenga. Hakavugwayo n'ingabo za Sudani y'Epfo. Ingabo z'u Rwanda zo byari bari banze ko zoherezwayo kubera ko ngo nirwo ruteza ibibazo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari Christophe Rutundura, yari yatangaje ko Angola itazahangana na M23, ariko benshi ku rundi ruhande bakagira Makenga avuga batese ubundi niki gitumye yohereza ingabo kandi hari ingabo za EAC ziri gucunga uko mu by'ukuri impande zombi zoroherezanya cyangwa se zoroherana. Byarangiye rero Angola itangiye kugenda abenshi bayibazaho, bigeraho mu buryo bwerewe nyuma y'uko Perezida wa Angola Manuel Laurenco yagize atya mu by'ukuri akurwa ku nshingano z'ubuhuza, simbuzwa Perezida Faure Esozima Nyasimbe, Perezida wa Togo. Kuri ubu akaba ari we muhuza hagati mu makimbirane yo mu Burasirazuba bwa Congo, ariko noneho byaje kurangira Angola isa naho isabwa gukora icyo nakwita ubuhuza mu biganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'iki gihugu, nubwo Congo yagiye igaragaza ko mu bizaganira nabo hatarimo M23 yita ibyihebe ngo byaturutse mu Rwanda bije gusahura umutungo kamere, ariko Angola ishimwa n'abatari bake ko yagiye yumvisha Congo ko igomba kuganira mu by'ukuri n'imitwe yose yitwaje intwaro harimo na AFC M23. Murabizi ko minsi yashize twagiye tubwira iby'intumwa za M23 zagiye zerekeza i Rwanda muri Angola kunegosia na Angola nk'umuhuza. Hanyuma aka kanya ikigezweho nuko
aka kanya icyitwa ubuhuza Angola yakoraga cyangwa se kuba yakwitabira ibiganiro bya Kinshasa ku bibazo bya Congo nyuma yuko imyanzuro itubahirijwe, ndavuga imyanzuro yarafashwe mu biganiro byagiye bigarukwaho mu minsi yashize. Angola yamaze kuba mu by'ukuri igaragaza ko itagihari. Murabizi ko mu minsi yashize Angola twayibabwiye ko yinjiye noneho mu ntambara mu buryo bweruye. Ni inkuru yasohotse tariki niba nibuka neza 24 Gashyantare 2026 ivuga ko igisirikare cya Angola kirwanira mu kirere giherutse kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo abasirikare bakuru bakurwanya ihuriro AFC M23 n'umutwe twaje intwaro wa MRDP twirwaneho ukorera muri komine ya Minembwe. Bikavuga ko izi ngabo zizibanda cyane gizari zije kwibanda mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko ndetse ngo tariki 18 ari nawo munsi ari nayo tariki agahenge kari karasabwe na Angola ko kubahirizwe n'impande zihanganye kagombaga kuba gatangira gushyirwa mu bikorwa. Abenshi baratungurwa bumva hari itsinda ry'abasirikare bagera ku 100 bagaragaye ku kibuga cy'indege cya Kalemi muri Tanganyika. Byari nyuma y'amasaha make kimwe cya kabiri cy'izo ngabo bakomereza rero mu mujyi wa Baraka no mu bindi bice bigize teritwari ya Fizi kugira ngo bafashe ingabo za Congo mu kurwanya M23. Twagiye tubabwira ko izo ngabo zagaragaye ku mirongo y'urugamba, batandatu muri bo baje no kwicwa nk'uko amakuru yagiye bigarukaho. Uwo munsi ni nabwo agahenge kasabwe na Angola kagombaga gutangira kubahirizwa. Nyuma bisa naho rwose nyuma yaho perezida w'iki gihugu Laurenco avuye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bigasa naho yari yiyambuye umwambaro w'ubuhuza yinjira byeruye mu ntambara yo muri iki gihugu cya Congo. Havuzwe a company y'indege zitagira abapilote zizwi nka drone zoherejwe na Angola zo mubwoko izindi ndege zo mubwoko bwa Sukhoi -30 cyangwa se Sukhoi 30 ndetse na Sukhoi 25 zoherejwe ku kibuga cy'indege cya Kalemi kugira ngo zijye zifashishwa mu bitero bigabwa kuri M23 na twirwaneho mu bice by'imisozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Birangira twumva twumiwe tuvuga tuti se ubundi Angola ko yinjiye mu ntambara bizayugwa amahoro. Tariki 19 Gashyantare 2021 abahagarariye Burundi na Repubulika Demokarasi ya Congo bahuriye mu nama y'umutekano. Ni nama yamaze iminsi 3 ibera muri hoteli Kiriri Garden i Bujumbura mu Burundi, yitabirwa n'umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Ngabo na mugenzi we waturutse Kinshasa General Gilles Banzamwilambwe na Minisitiri w'ingabo wa Congo Gikamo Mwandi ya Vita. Havuzwe n'umusirikare ukomeye muri izi ngabo za Angola ngo yitabiriye iyo nama. Icyo gihe rero hari n'umuyobozi w'akarere ka 33 tw'igisirikare cya Congo Brigadier General Mwakumbuluku Daniel, w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokolade Colonel Kisembo Isingoma Benjamin n'abapilote bari baturutse muri Angola bose bitabiriye inama. Twarabirebye duti rwose twararebye dusanga Angola nayo intambara yayigize iyayo. Reka kakanya mbabwira inkuru y'incamugongo kuri perezida Tshisekedi ndetse n'abambari be itugezeho. Ubwo nari mbanje guca ku mateka ndetse mbacira no ku mayange. Ndagiye mbabwire ko bivugwa ko abo basirikare nubwo hatashye 91 kuko 9 ngo bamaze kwicwa, nena ntagiye mbabwira batandatu ariko 9 biciye mu misozi ya Fizi. Biravugwa ko aba bombi cyangwa se 91 bamaze ko basohoka muri Burasirazuba bwa Congo berekeje mu gihugu cya Angola. Ni icyemezo cyaje gikurikira mu by'ukuri ikindi cyemezo cyafashwe na guverinoma ya Angola. Bivuga ko Angola y'ubwayo yari itangarije ko ikijyanye n'ibiganiro byari biteganyijwe kubera Kinshasa bigamije guhuza no gukumira no kuganira murambabarira ku gukumira ibibazo by'umutekano. Mu by'ukuri Kinshasa yamaze kwakira amakuru yuko Angola yamaze kuba yidekarara nk'itazigera yitabira ibyo biganiro bizwi nka dialogue intercongolaise. Byumvikane ko ni ibiganiro bigamije guhuza abanyekongo. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yuko Rwanda igaragaje ko amasezerano y'imyanzuro yari yarafashwe cyangwa se byari byarafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitubahirijwe uko byari byitezwe. Nkuko bitangazwa n'amasoko ya Dipolomasi, Angola isanga guverinoma ya Tshisekedi itarubahirije uko bikwiye ibyo yari yiyemeje mu rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ibiganiro byagombaga guhuza impande zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Iyi mitwarire ya Rwanda igafatwa nk'igitutu cya Dipolomasi gishobora kugira ingaruka ku mikorere ndetse
y'ubufatanye bw'akarere by'umwihariko hagati ya Congo n'ibihugu by'abaturanyi bifite uruhare mu biganiro bigamije gushaka amahoro arambye muri icyo gihugu. Mu rwego rwa politike rero icyemezo cya Angola ngo kigaragaza ko hakiri itandukaniro rikomeye mu myumvire n'imikorere hagati y'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo hagati n'akarere k'ibiyaga bigari ku bijyanye n'imigendekere y'ibiganiro bya Congo. Angola yari yafashe cyangwa se yari isanzwe ifatwa nk'umuhuza ukomeye mu bibazo bya Congo cyane cyane mu biganiro bijyanye n'umutekano muri burasirazuba bw'iki gihugu. Ukwikura kwayo rero muri ibyo biganiro by'Kinshasa ngo bishobora kugabanya imbaraga za diplomasi zari zitezwe mu gushaka ibisubizo birambye by'aya makimbirane. Tshisekedi yakomeje gushyira imbere politiki ishingiye ku gushaka amahoro, kugarura ubusugire bwa leta no gushimangira ubufatanye n'ibihugu by'amahanga. Nyamara politiki ikunze guhura n'imbogamizi zitandukanye zirimo ibibazo by'umutekano bikomeje kuba urusobe mu burasirazuba bwa Congo, kudahuza n'ibihugu bimwe byo mu karere k'ibiyaga bigari mu ngamba z'amahoro, igitutu cya diplomasi ku mikorere ya leta mu biganiro n'imitwe yitwaje intwaro no kutumvikana ku buryo burambye bwo gukemura ikibazo cy'iyi mitwe. Ku rwego perezida cyangwa se ku rwego rw'akarere, perezida Tshisekedi akomeje kugerageza gukorana n'abahuza batandukanye barimo imiryango y'akarere ndetse n'ibihugu birimo Rwanda, Uganda, Angola n'abandi, nubwo imibanire itajya ihora ari myiza ku mpande zombi. Imyanzuro ya Angola rero ngo ishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko inzira y'ibiganiro bya Congo ikiri mu bibazo bikomeye by'imyumvire itandukanye hagati y'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Yes, ngaho nimumbwire rero kuri iyi nkuru, ese Tshisekedi asigaye he mukurikije imyanzuro Angola ifashe isize isohoye n'ingabo zayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbere ko dukomeza n'andi makuru, reka mbabwire ko ngo at least 2 people were killed and 8 others wounded on Friday. Kuwa gatanu cyumweru gishize byibuze abantu babiri, abantu 8 murambarira, abantu babiri barishwe, abandi 8 barakomereka cyangwa se barakomeretswa ku munsi wo kwa gatanu tariki 5 z'ukwa gatandatu 2023 ni mu gitero cy'ingabo za Congo ni coalition birumvikana FARDC wazana na FDLR ngo bagize gutya bagabye ahitwa Nkokwe ni muri teritwari ya Masisi, nk'uko amasoko atandukanye ku ruhande rwa M23 abitangaza. Ngo ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zongeye kubombariza cyangwa se kugaba ibitero bikomeye mu baturage ndetse hifashishijwe intwaro nini ndetse n'intoya, ibyagize ingaruka ku baturage kuko abaturage bagera ku 8 barishwe, babiri barishwe, abandi babiri barakomereka ni muri Nkokwe ahari mu teritwari ya Masisi na gace kari mu nkengero z'umujyi wa Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu mirwano yabaye mu nkengero za Warikare, amakuru aravuga ko M23 yivuganye Koloneli Gitoko Musafiri uvuka muri Masisi ni mu gace muri axe za Kinigi. Uyu musirikare akaba yarahoze muri FARDC mbere yuko ajya muri Wazalendo ndetse akaba yari umwizerwa wa Tshisekedi. Koloneli Musafiri ari mu bajyanywe muri Israel gufata amahugurwa yo gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende, akaba yaragiyeyo afite peti rya captain. Akimara kuvayo rero nibwo yahise ahabwa ipeti rya koloneli, ari nabwo yahise ajya muri Wazalendo. Uyu rero yari umwizerwa ku rugamba yarahanganyemo na M23. Tshisekedi yaramwizeye cyane ariko birangiye M23 imwivuganye imutsindiye ahitwa Ikinigi muri teritwari ya Masisi ni muri Nokivu. Uyu mugabo amakuru aravuga ko yapfanye n'abasirikare 15 aguye muri Warikare arashwe na M23. Dore ko amakuru arambuye tutarakira neza uko imirwano yaje kurangira hagati y'impare zombi, ariko biragaragara ko mu by'ukuri Tshisekedi yongeye kwakira inkuru ugincamu. Munyemerere turebere hamwe igisa nk'icyegeranyo, ariko ndagerageza nanjye mu buryo bwanjye kugerageza guhina kuko namakuru nshaka ko mwumva mukamenya uburyo Tshisekedi ikarita ikomeje kumuyobera. Ndetse ubwo birumvikana ko mu gihe Perezida Tshisekedi Chilombo yegereje imyaka 8 ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, kimwe mu bibazo bikomeye byakomeje kumugora kurusha ibindi ni intambara ikomeje kubera muri burasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo yashoye amafaranga menshi mu gisirikare, akinjiza abafatanya ibikorwa benshi b'abanyamahanga ndetse agashyiraho ingamba zitandukanye za politiki na gisirikare, umutwe wa M23 ubu ubarizwa mu ihuriro AFC M23
hamwe na twirwaneho bakomeje guhangana n'ubutegetsi bwe. Iyo urebye uko ibintu byifashe cyangwa se byagiye bikurikirana kuva mu mwaka wa 2021 ndetse na mbere yaho gato, hagaragara ko Kinshasa mu by'ukuri yagerageje amayeri hafi ya yose ashoboka mu rugamba rwa gisirikare, urwa diplomasi ndetse n'urw'itangazamakuru, ariko kugeza ubu ikaba itarabasha kugera ku ntsinzi hamwe yari yizeye. Nyuma y'imyaka hafi 9 M23 isani yacitse intege nyuma y'intambara yo mwaka 2013 mu mpera za 2021 ni mu ntangiriro za 2022 yongeye kugaragara ku rugamba ifite imbaraga nshya. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwizeye ko uwo mutwe utakibasha kwiyubaka, M23 atangiye gufata ibice bitandukanye bya Rucuru mbere yo kwagura ibikorwa byayo mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru. Muri icyo gihe kandi muri Kivu y'Epfo twirwaneho nayo yakomeje kwagura ibirindiro byayo, yagura ibikorwa byayo cyane cyane imisozi ya Minembwe, Bijombo, Makenga n'ahandi, aho yagaragazaga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ko bamaze imyaka myinshi bahura n'ihohoterwa n'ivangura. Hanyuma ibi byashyize Kinshasa mu kibazo gikomeye kurusha ibindi byose igihugu cyari cyahuye nabyo kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi. Amayeri yose ko yakabaye Tshisekedi yagerageje mu rugamba yaramupfubanye. Gushingira ku mbaraga za FARDC nk'amayeri ya mbere yakoresheje byaramupfubanye, kuko mu ntangiriro Tshisekedi yizeye ko FARDC ishobora guhagarika M23 binyuze mu bikorwa bya gisirikare bisanzwe. Ingengo y'imari ya gisirikare yarazamutse cyane, hatangizwa gahunda yo kugura intwaro nshya, indege z'intambara za Sukhoi, drone twabigarutseho ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga twagiye tubivuga, ariko byabaye by'ubusa. Ikibazo gikomeye cyakomeje kuba ruswa, imiyoborere mibi, kutizera hagati y'abayobozi ndetse n'ibibazo by'imyitozo n'imikorere y'ingabo. Ko nubwo amafaranga yashowemo yari menshi, umusaruro wabaye muto cyane kurusha uko byari byitezwe. Icyakabiri cyangwa se nk'iturufu ya kabiri Tshisekedi yakinye nayo ikamupfubana. Nyuma yo kubona ko FARDC yonyine itari guhangana neza n'imitwe yirwanya, sinzi na mwarabibonye, Kinshasa hisemo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yiswe wazalendo twabigarutseho. Iyi mitwe yari igizwe n'amatsinda menshi ya mayimayi ndetse n'andi mashyirahamwe y'abarwanyi bo mu bice bitandukanye. Intego yari ukugota M23 no kuyibuza amajyaramaza, kwibuza kwisanzura mu bice igenzura, ariko byarabapfubanye. Ariko uyu munsi uko imyaka yagiye ishira, wazalendo nabo bagiye bashinjwa ibikorwa byinshi by'ihohoterwa, ubusahuzi ndetse no kwica abaturage, ibintu byatumye bamwe mu baturage batangira kubafata nk'ikibazo aho kubafata nk'igisubizo cyangwa se nk'umuti. Indi turufu ya gatatu Tshisekedi yakoresheje ikamupfubana no kwinjiza ingabo z'amahanga mu ntambara. Ko Tshisekedi yongeye gukoresha izindi mbaraga, yongereza gukoresha indi nzira yo gushaka ubufasha bw'amahanga. Ingabo z'u Burundi zoherejwe mu bice byinshi bya Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Murabizi ingabo za SADC zirimo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi nazo zagiye zinjira muri uru rugamba by'ubusa. Mbere yaho gato kandi harimo n'iswa n'ingabo za EAC twabigarutseho za Rio no Ibyo Burundi nabwo bwari bwohereje ingabo mu butumwa bwa EAC, ariko birangira zigumyeyo. Nyamara nubwo izo ngabo zari zifite ubushobozi bukomeye, ntizigeze zibasha guhindura cyane isura y'urugamba twabigarutseho. Ahubwo haraho M23 agiye ifata ibice byinshi bishya nubwo yari hanganye n'izo mbaraga zose zifatanyije. Iturufu ya kane ni intambara ya diplomasi. Tshisekedi nayo yaramujabutse, kubera ko mu rwego rwa diplomasi Tshisekedi yakoresheje imbaraga nyinshi ashaka gushyira igitutu ku bihugu byashinjwaga gufasha M23. Birumvikana yashinjaga u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, Kenya nayo ikagenda izamo gake gake. Yakoresheje inama z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, SADC, EAC, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi, ariko byabaye by'ubusa, kuko nubwo hari ibihano n'amatangazo byagiye bitangwa ku bantu bamwe, ibyo ntibyahagaritse imbaraga n'umuvuduko AFC M23 yakoresheje ku rugamba. N'ubu ngubu iracyashyidika. Hanyuma iturufu ya gatanu ni intambara y'itangazamakuru Kinshasa yarwanye, kuko kimwe mu bindi bintu byaranze ubutegetsi bwa Tshisekedi no gukoresha cyane itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Hari igihe Kinshasa yagerageje kwerekana cyangwa se kwerekana AFC nk'ikibazo cy'umutekano gusa, ariko uko imyaka yagiye yishira, iri huriro ryatangiye kwiyerekana nk'umutwe ufite intego za politike ndetse kandi intego zihamye. Ibi byatumye urugamba rw'amagambo n'amakuru ruba urundi, mu by'ukuri bifata urundi rwego rw'intambara. Ariko kandi iturufu ya gatandatu, ni amaturufu menshi bavandimwe.
mu myaka ibiri ishize Kinshasa isa n'iyinjiye mu cyiciro gishya cyiswe War of Attrition cyangwa intambara yo kunaniza umwanzi, niko nabyita muri rw'ikinyarwanda. Mu nkosora bo bibwiye ntibabyumve neza. War of Attrition, intambara yo guca intege umwanzi. Reka mbyite gutyo. Intego si ugufata umujyi uyu munsi cyangwa ejo, ahubwo no gutuma AFC/M23 twirwaneho bahora bakoresha abantu, amasasu, ibikoresho n'amafaranga menshi kugeza igihe bananiwe. Ni gahunda isaba igihe kirekire kandi ikunze kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu. Ukibaza uti kuki AFC/M23 twirwaneho bakomeje kudatsindwa cyangwa se bakomeje gutsimbarara bagatsinda bagatera intambwe? Abakurikiranira hafi iyi ntambara benshi bemeza ko kimwe mu bibazo bikomeye Kinshasa ihura nabyo ari uko abo bahanganye nabo mu by'ukuri batakiri imitwe mito ya gisirikare gusa. AFC/M23 yubatse imiyoborere yayo mu bice igenzura, ishyiraho inzego z'ubuyobozi, kusanya imisoro kandi igenzura inzira nyinshi z'ubucukuzi n'ubucuruzi. Birumvikana cyane ku ruhande rwa twirwaneho ibikorwa byayo byakomeje kuba mu by'ukuri bigenda neza, bikomeza kubaka urusobe rw'imikoranire n'abaturage bo mu bice bimwe na bimwe byo misozi ya Minembwe na Plateau, bituma ibasha gukomeza kubaho nubwo ihura n'ibitero bya buri munsi ko bwije nuko bukeye. Ikindi nuko impande zose zagiye ziga uburyo bushya bw'intambara, zirimo gukoresha drone, ubutasi bw'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwo kwimuka vuba ku rugamba. Uribaza utese ubundi intambara imaze imyaka hafi 5 ishobora kumara indi myaka myinshi. Iyo urebye aho ibintu bigeze muri uyu mwaka 2023 biragoye kubona uruhande cyangwa se reka mbivuge gutya, biragoye mu by'ukuri kubona uruhande rushobora gutsinda urundi mu buryo bwihuse. Ko Kinshasa ifite umutungo munini w'igihugu n'ubufasha mpuzamahanga, AFC/M23 turwaneho nabo bafite imbaraga, ubushobozi bugiye butandukanye bwo gukomeza guhangana n'igitutu cya gisirikare no gukomeza kugenzura ibice bifatika. Ariko aka kanya buri ruhande reka mbyite ko bikiri win-win. M23 ifite ibice byinshi mu burasirazuba bwa Congo, ariko ntituzi niba ifite gahunda mu by'ukuri mu buryo buhamye yo gukomeza yagura ibirindiro. Bigaragara ko rero Kinshasa nayo igifite amahirwe yo gutsimbarara kuri gahunda zayo kandi bikaba byagenda neza, cyangwa se kiminjiramo agafu ikagira uburyo ivugurura igisirikare, wenda ikazana n'abandi bafatanya bikorwa bikaba byagira uburyo bihindura indi sura. Ariko abenshi babiganiraho bakavuga bati M23 yamaze gutsinda ikimutwe Kinshasa. Biragaragara ko igisigaye ari ukureba ese koko M23 ifite intego kugira igice cyigenga cyangwa se ifite intego kuri ubutegetsi buriho. Nicyo abenshi bibaza n'aka kanya batarabonera igisubizo. Turamaze iminsi tubigarukaho mu bihe bigiye bitandukanye bijyanye n'imiruka M23 maze gukora mu bijyanye n'ubuyobozi mu bice igenzura, mu by'ukuri uburyo ikomeje kubaka ibikorwa remezo no kwiyegereza abaturage, uburyo ikomeje kudanangira icyo nakwita umutekano. Biragaragara ko ishobora kuba iri gucunganwa na Kinshasa, ariko ubundi gahunda ari ukugira uburasirazuba bwa Congo bwigenga. Leta ya Angola, reka ngaruke kuri iyi nkuru nayo. Leta ya Angola iratangaza ko itazitabira ibiganiro byari biteganyijwe kubera Kinshasa bigamije guhuza no kuganira ku kibazo cyangwa se ku bibazo byugarije Congo bizwi nka dialogue intercongolaise. Byumvikane ko ni ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo. Ibiganiro Kinshasa ivuga ko M23 idakwiye kubirima, ariko nayo ikavuga iti ni tutabigaragara mu by'ukuri bizaba bibi cyane. Iki cyemezo rero cyafashwe nyuma y'uko Rwanda igaragaje ko amasezerano n'imyanzuro byari byarafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitubahirijwe uko byari biyitezwe, nk'uko bitangazwa n'amasoko ya Dipolomasi. Angola isanga guverinoma ya Perezida Tshisekedi ngo ntabwo yigeze yubahiriza uko bikwiye ibyo yari yiyemeje mu rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ibiganiro byagombaga guhuza impande zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Iyi mitwarire rero ya Rwanda igafatwa nk'igitutu cya Dipolomasi gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubufatanye bw'akarere, by'umwihariko hagati ya Congo n'ibihugu by'abaturanyi bifite uruhare mu biganiro bigamije gushaka amahoro arambye muri icyo gihugu. Mu rwego rwa politike, icyemezo cya Angola ngo kigaragaza ko hakiri itandukaniro rikomeye mu myumvire n'imikorere hagati y'ibihugu byo mu karere k'Ibiyaga Bigari. Birumvikana ku bijyanye n'imigendekere y'ibiganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Murabizi ko Angola isanzwe ifatwa nk'umuhuza ukomeye mu bibazo bya Congo, cyane cyane mu biganiro bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kwikura kwayo muri ibi biganiro by'i Kinshasa bishobora kugabanya imbaraga zabyo mu by'ukuri
bikaba byagabanya imbaraga za diplomasi zari zitezwe mu gushaka ibisubizo birambye by'amakimbirane. Muranabizi ko Angola yagiye ishinjwa kuba yoroheje ingabo muri Burasirazuba bwa Congo n'ubu ziri mu Kivu y'Amajyepfo, ikazoherezanya n'ibikoresho bidasanzwe ngo bibaze bafashe Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Aha rero benshi banibazaga batese ubundi ubwo Angola iracyafatwa nk'umuhuza mu gikuri ku ruhande ruhanganye na Kinshasa. Ibyo nabyo byibazwaga cyane. Hanyuma reka mbabwire ku makuru yuko ubu ngubu Tshisekedi na guverinoma ye barashinjwa kunyereza amafaranga agera kuri miliyoni 325. Ibyatangajwe na Denis Mukwege, umunyekongo wahawe igihembo cyitiriwe Nobel, ni nawe rukumbi wagihawe muri Congo. Yashinje byeruye ubutegetsi bwa Tshisekedi n'inzego za leta kuba zararebereye cyangwa se zigashyigikira inyerezwa ry'amafaranga angana na miliyoni 325 z'amadolari igihugu cyahawe n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIJ nk'indishyi zagombaga gufasha bahuye n'ingaruka z'intambara n'ubwicanyi bwabereye mu Burasirazuba bwa Congo. Ibi Mukwege yabitangaje mu butumwa yasoje mu rwego rwo kwibuka imyaka 26 ishize habaye intambara y'iminsi 6 yabereye mu mujyi wa Kisangani hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda. Imbaraga yasize rero abaturage, n'intambara yasize benshi bishwe, abandi barakomereka, ndetse ibikorwa remezo byinshi birangirika. Mu magambo akakaye rero Mukwege avuga ko amafaranga yategetswe atangwa na Uganda nk'indishyi zibyangiritse n'ingaruka abaturage bagize kubera ibikorwa bya gisirikare byayo muri Congo ngo ntago yigeze agera kubo yaragenewe. Aratunga agatoki rero guverinoma Kinshasa ndetse n'abagize guverinoma ko aribo bagize gutya bakikubira amafaranga yagombaga kuba mu gikuri agira icyo amarira igihugu. Hanyuma mu bice bya Lubutu imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu rwego rwa mu kiswe wa Zalendo mu gace ka Lubutu ni mu ntara ya Manywa, ni hafi kilometero 245 uva mu mujyi wa Kisangani. Imirwano rero nk'uko amakuru abivuga yatangiye kuwa gatandatu tariki 6 ikomeza no ku cyumweru, ngo yateye impungenge zikomeye. Abaturage benshi batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nkaho bifite umutekano kurushaho. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko iyo mirwano ihanganishije umutwe uyobowe n'uwitwa ngo ni Mando, bivuga ko ushyigikiwe kandi ugahabwa ubufasha n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'undi mutwe uyobowe na Bukuyu wiyita generali unakomoka muri teritwari ya Lubutu. Abaturage muri Lubutu bavuga ko kuva imirwano yatangira kwa gatandatu humvikanye urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje mu bice bitandukanye byegereye umujyi. Ibintu byateye ubwoba, abaturage benshi bahitamo guhunga kugira ngo barokoke, nubwo kugeza ubu hataratangazwa umubare nyawo w'abamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa se abakomeretse. Amakuru ava mu nzego z'ibanze agaragaza ko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'imibereho bisanzwe byarahagaze kubera umutekano muke. Impamvu nyayo y'imirwano ntiratangazwa ku mugaragaro n'impande zombi, gusa amakuru atangazwa n'abaturage ndetse no mu bayobozi bamwe bo muri Manywa agaragaza ko hashobora kuba hari amakimbirane ashingiye ku buyobozi bw'imitwe ya Wazalendo ndetse no ku nyungu z'ubukungu zivugwa ko zituruka ku bikorwa bitemewe n'amategeko. Hari amakuru avuga ko impande zombi zimaze igihe zishyamirana ku micungire y'umutungo n'ubuyobozi bw'imitwe yitwaje intwari ikorera muri ako gace. Iyi si inshuro ya mbere Mando na Bukuyu bahanganye, kuko mu kwezi kwa Mata umwaka ushize nabwo rwari rwahanye inkoyo rwose, habaye imirwano hagati y'impande zombi. Icyo gihe abaturage benshi bakaba barahungiye mu bice bya Manywa kubera umutekano muke wari wadutse. Nyuma yaho habaye rwose n'ibiganiro byo kubunga, bariyunga bongera kubana neza, ariko ku munsi w'ejo kwa gatandatu byongeye kudogera cyane, barongera bakozanyaho. Reka tuve muri Manywa tugaruke muri aya makuru. Mu by'ukuri mbabwire ko indege ya Rwanda, sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere, Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se muri United Arab Emirates bavuye muri Sudani y'Epfo, abagenzi bavuye muri Republika Demokarasi ya Congo n'abavuye muri Uganda. Ni kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Ku ya gatandatu Kamena nibwo United Arab Emirates yatangaje ko yahagaritse kwakira abaturage bavuye muri ibi bihugu bya Afurika, birumvikana mu kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza
bikomeza gukwirakwira yahagaritse kandi ibijyanye no kubaha visa. Mu itangazo ryashyizwe hanze na United Arab Emirates itangaje ko izi ngamba ziri mu murongo wa United Arab Emirates wo gukumira no kwirinda hagamijwe kongerera imbaraga gahunda z'igihugu zigamije kwitegura no guhashya icyorezo cya Ebola. Mu kubahiriza ingamba zafashwe na United Arab Emirates kwa gatandatu, Rwanda yatangaje ko itazongera gutwara abagenzi bava muri Uganda, Congo na Sudani y'Epfo bagana muri iki gihugu. Itangazo ry'iyi sosiyete ikora ingendo zo mu kirere rivuga ko kubera ingamba z'ubuzima hari ingamba zikomeye zashyizweho ku bagenzi bagana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Akomeza ivuga ko abagenzi batamererwa cyangwa se batazemererwa kurira indege mu gihe baba bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda na Repubulika Demokarasi ya Congo. Abandi batazemererwa kurira indege nabo banyuze mu kindi gihugu ariko baturutse cyangwa se banyuze muri ibi bihugu. Abatarebwa n'iki cyemezo n'abaturage ba United Arab Emirates ndetse n'abafite pasiporo z'aba diplomate. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho haraturuka amakuru akomeye cyane ndetse bisa naho rwose hashobora kuza kubaho impinduka zikomeye mu gisirikare. Igisirikare cya Uganda UPDF gishobora gusezerera abasirikare barimo 8 bafite ipeti rya general kubera ko bujuje imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Nkuko bigaragara rero mu bashobora gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru harimo General Katumba Wamala wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Lieutenant General Charles Awanyi Otema, Lieutenant General Charles Angina ndetse na Major General Godfrey Katsigazi Tumusime. Hari kandi Major General Henry Ndarubweine Masiko, Major General Apollo Kasita Gowa na Major General Leopold Kanda ndetse na Major General Abel Kandiho wamaze igihe kinini ayobora urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Aba bapolisi muri polisi y'igihugu n'umujyanama mukuru wa President Museveni n'abandi. Biteganyijwe ko rero nibura igisirikare cya Uganda muri mwaka kizasezerera abofisiye 531 barimo abakuru n'abato bageze igihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. UPDF itangaza ko gusezera abasirikare bageze mu zabukuru ari intambwe ikomeye mu rugendo rushya rwo kubaka igisirikare gikomeye kandi ko ari cyo cyiciro gishya buri musirikare aba yiteguye kunyuramo. Yes, muri Uganda kandi muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda abakandida 4 ku myanya ya minisitiri bafite ubwenegihugu bushidikanywaho bashobora kubona rwose kurahira kwabo gutinze mu gihe abanyamategeko ba leta basuzuma ingaruka zemewe n'amategeko zo kurahira mbere yuko inzira zabo zo kureka bumwe mu bwenegihugu bafite zirangira. Nkuko amakuru abishimangira, amakuru aturuka mu begereye iki kibazo mu by'ukuri agera kuri Chimp Reports dukesha inkuru avuga ko umunyamabanga wa leta washyizweho ushinzwe microfinance, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe imibanire mpuzamahanga Calvin Echondu, uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga washyizweho Adonia Ayebale n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano imbere mu gihugu Dr. Laurenco Muganga batabonye ubutumire mu muhango wo gutangiza imirimo y'abaminisitiri kuri uyu wa mbere. Biteganyijwe ko rero Perezida Museveni aza kuyobora umuhango kurahira uza kwitabirwa kandi n'abayobozi bakuru ba leta barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umucamanza mukuru ndetse n'abandi bakozi bakuru ba leta. Amakuru menshi avuga ko gusubika irahira ryabo gukurikiranye n'impungenge zagaragajwe n'abayobozi muri Minisiteri y'abakozi ba leta kubijyanye n'ubuzima gatozi bw'abatowe mbere bafite ubwenegihugu bubiri cyangwa se bwinshi. Nkuko abayobozi basobanukiwe n'iki kibazo babitangaje, Minisiteri yagiriye inama ubuyobozi bushyira abantu mu myanya ko kurahiza abantu bafite ikibazo cy'ubwenegihugu bwabo bishobora guteza leta ibibazo by'amategeko. Yes, tugana ku musozo ni munyemerere nambuke hakurya y'Inyanja Ngari babwire ko Amerika irashaka gukoresha noneho imitungo ya Iran mu kwishyura ibyangijwe n'intambara, niko makuru avuga, mu gihe nta impande zombi zimaze iminsi zirenga ku gahenge kemeranyijweho mu ntambara yo muri Iran.
umwuka mubi wongeye kuzamuka nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zitangaje ko ziri gusuzuma uburyo zakoresha imitungo ya Irani mu kwishyura no gusana ibyangijwe n'intambara mu bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo bitangajwe nyuma y'uko muri iki cyumweru Irani yongeye kubaka ibitero bya misile na drone muri Kuwait na Bahrain. Ni nyuma y'uko Amerika nayo yari yahanuye drone za Irani zerekezaga mu muhora wa Hormuz. Reuters yatangaje ko amakuru ava muri Amerika yemeza ko Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent yamaze gutanga amabwiriza yo kubarura no kugena agaciro k'ibyangijwe n'ibitero Irani yagabye ku bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Amerika kandi iri gutekereza gukoresha imitungo ya Irani yaba ifatiwe cyangwa indi ishobora kugerwaho mu gusana ibyo byangijwe ndetse no kwishyura ibindi bishobora kwangizwa n'ibitero Irani yakomeje kugaba cyangwa se yakomeza kugaba kuri ibyo bihugu mu gihe kiri imbere. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Mohsen Rezai, umwe mu bajyanama b'ubuyobozi umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi ashobora kugerwaho gusa ari uko Amerika ibanje kurekura miliyari 24 z'amadolari ya Amerika Irani zafatiriwe. Nubwo impande zombi zimaze iminsi zigerageza kugirana ibiganiro byo guhagarika intambara imaze amezi 3, ibimenyetso bigaragaza ko ibyo biganiro bikomeje kugorana. Ku gatandatu tariki 6 Gicurasi ingabo za Amerika zagabye ibitero ku birindiro bya Irani biri ahitwa Garuk hamwe no ku kirwa cya Keshm kiri ahagana mu muhora wa Hormuz. Ibyo byabaye nyuma y'amasaha make ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika butangaje ko bwahanuye drone ebyiri za Irani buvuga ko zashakaga guhungabanya urujya n'uruza rw'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ni mu gihe kandi umutwe w'ingabo za Irani uzwi nka IRGC watangaje ko hagabye ibitero bya misile ku birindiro bya Amerika biri muri Kuwait na Bahrain. Irani yo yatangaje ko misile zayo zageze ku birindiro bya Amerika muri ibyo bihugu byombi, ariko kandi mu by'ukuri igisirikare cy'Amerika kivuga ko misile 6 zahagaritswe mu kirere mu gihe ya 7 itigeze igera ku ntego yayo. Hanyuma Minisitiri w'Umutekano imbere muri Pakistan mu by'ukuri isanzwe ari n'umuhuza yitwa Mohsin Naqvi yerekeje muri Irani ku wa gatandatu ajyanye ubutumwa bugenewe umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei, ndetse yagiranye ibiganiro n'abandi bayobozi hashaka uburyo ibiganiro by'amahoro byakomeza.